Sio. Unajua wewe ni ugonjwa ambao umejaribu kwenda kwa madaktari na wamehakikishia kabisa ugonjwa hauponi. Chombe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi namshukuru Mungu. Kwa majina naitwa Mary au Mama Joshua. Nilikuwa na shida ya ugonjwa wa kuchanganyikiwa kwa muda mrefu, lakini nilihudhuria katika ibada ya kusifu na kuabudu ambayo ilifanyika kanisani kwetu hapa Makimbilio, na nimemuona Mungu kupitia hiyo ibada. Nilikuwa na meza dawa, nakosa usingizi. Hata nakosa usingizi hata mpaka wiki 3. Silali kabisa. Lakini baada ya mtumishi kutangaza kwamba watu ambao wana magonjwa sugu wasogee mbele, mimi niliweza kutoka mbele na kweli nilimuona Mungu. Tangu tuombewe pale, sasa hivi napata usingizi vizuri, nalala vizuri bila shida yoyote. Naamini kwamba kupitia kusifu na kuabudu Mungu anaponya na Mungu anatenda. Alivyonitendea hivyo, na watu wengine wakisikia ibada kama hizo ambao waweze kuhudhuria, maana Mungu anatenda katika kuabudu na kusifu. Amen.